kublai himan para bayit mutagasngi tongine phasha gospel jong Matthews klanong fusau the khot lai phunri Jesu ongkumne amdon battip yagasngi ne kapor lemne ki angel habne lemne ukhun utip tang uhpa Ukraine shapanga jingwaino jangapurthai te natip donbun kibaya kuslai kila phai saram shaneng kila yasnga hangne ka jingela hangtai but don rubala bul pa ki tarik nabanda ka jingwaino jangapurthai nget scam gane kakten jingu Jesu omdon batip tang uble uhpa utip telara open tip direct if you uble uhpa pliang bai ikiwe yanoru what get but ko ben I if you homework matagas if you have legane namar ka ktenu blekan sa panchaya fi halor kane fi habshim gospel jong Matthews arpusan gospel Lucas arhuwe gospel Marcus khatlai ka kitab jimpan pau wat mofi ki jaga ba ktenu ble ka kren ka panchaya ni halor kane what sngap what ngate kulmar yano ngetang tenjung Jesu umdon batip tang uhpa utip re namar tip ba ubleon sa jingwan ba arjung Jesu ka jingwaino jangga porthai ne kumba kibigyong ka porong no Jesu la ai lupai ni kumnang in pan khrena balagane but kat ne ni sem a gospel jong Matthews kalanong arpusan lai phuwei tartar philatip donru ka jingroi hakolin dibenen jingi katasin te ganeru fi deban ruai lang pule lang but hangta Jesu la batai shai ayingi deban le kijingkili bawun sakli yingi hagas ni bangini yeng akmat ka khat bishar jungu ulai lupa tamata ka sahangi ban pandit te phi mata kine gisni ha kapor jungu ne ga jinjar ka nongon bawan shakmat ban yarab yeki badok ban chajai ki ban isnei ki kanegen kadega ka kam bamani ni hable ban pankhraya lade na banda kane gas jing waino janga porthai ne ga jingwan ba ar jungu Jesu bon ke करते हैं किदन but kitab jimpan pau lenong khasau record khat ar Revelation 14:12 kidan kine gentien ni pule de kane kaba karshan bor ya kirikut kibarakhe ya ka hukum jong ble but kibabat ya laga jinget how Christ Jesu kane gen ni ha sotu shai gane but pankrai la dem de daga jingtien de daga jing slur daga jingkmen namar uble unsa ayengi gabaino nabadaga jingim ba rible jingi but Paulus hagashiti jungu shaki Thessalonica kalanong ba san to khadwe u wayengi ko ban pule ganero ban pankot taga ba pule kane ka shiti jong Paulus shaki Thessalonica kalanong ba san to khadwe shiti baningkom wong kum kinegi kenten to wong to kumta to pentengen parlok Bato ya te iwe kumba fila jule. Kane kete ke kam jingi agane ke por. Baru blay badap daga jingi jingar ko udon bad ngi barbor pa. Baru kon man simba khoet on kar ko yefi. La shai.